Ayike bahlali, lana manje ngiza nendaba kaSthelo Shozi. La kunento athe mayenza ngiyithandile ngoba wenzise komuntu wesimame oseze waba enough. Uyabona masu enough enhlizweni nasengqondweni. Yazi uyawufiyela ukuthi vele yabona-ke manje angisakhulumi sengiyazithulela. Awukuzwe-ke mhlali ukuthi ngisho lo mayelana nani ukuthi wenzise komuntu onengqondo osekhulile. Ngiyakuthanda. Ungakhohlwa phela mhlali ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ucomment mhlali. Uyabona-ke mhlali le ndaba engiza nayo. Ngisho iphara lingayibona le ndaba. Lingasho lithi nesister uqinisile. Uyabona yini empilweni? Uyawufika isikhathi la uzwa kahle ukuthi yabona manje ngi-right. Angisafuni imisindo eduze kwami, angisafuni nyakanyaka, angisafuni drama, ngizibona sengi-right. Uyabona into ethe yenziwa uSthelo ngaleli suku, usibahle Mpisane egena ekhuluma ngaye izindaba, esho zonke izinto lezi ezibhlungu kwaze kwazwela kusisi wakhe uSthelo, kwazwela kuze. Wenza into mina engincomayo lapho ngalolo langa ngoba yazi ngesinye isikhathi mawukwatile udinwa into ekhulunywayo. Ungaze uthuka usuphendule izinto ezirongo, ukhulume kambi, uya-understand, ukhiphe nezinto ezingafanele. Noma-ke phela ezinye zazo besezikhulumekile, kodwa okwangalela langa wangichaza ngokuthi avele azithulele. Uyabona ukuthula ngesinye isikhathi akoni, ngoba nangelinye ilanga nothi nomuntu manihlangana naye nibe right ngoba yini wena ukhuluma ngalutho wazithulela, okunaloko uyena ozofila ubuhlungu ngento ayikhuluma ngawe or ayikhuluma kuwena. So ngesinye isikhathi-ke bahlali ukuthi uvele uthule udle i-shut up ungathi kubusisekile, kuhle, ku-right. Nami ngithe mangiyibuka vele ngayibona kuyinto enhle leyo ngoba yini? Ngesinye isikhathi uyazivikela ekuthenini ukhulume izinto ebezingafanele. Ngoba kuye kuthiwe amagama owakhulumile awukhona uphinde uwathathe uwaphindisele, usuwaphimisile vele usuwakhiphile. So kunzima ukuphinde uyocima leya nto oyikhulumile. So-ke kahle kahle vele engathi vele ukuthi uthule ikona oku-right. So-ke ngithi mina uSthelo lento athe wayenza ngaleli langa, wavele okunaloko wahamba wayoyishuthela isithombe ku-Instagram, waphuma entweni, wanga-entertain nje indaba yokuthi nangubani uyakhuluma uthini. Kwase kusala-ke nobani nosisi wakhe-ke kwaphela kushuthi kuyena phela. Kuyazwela ukuthi nangu usibahle uyamutinyela uSthelo. Hawu-ke kushuthi naye wathatha kwezakhe-ke waphendula. Shuthi-ke waphendula naye ngendlela, uyabona nje ukuthi vele naye wathi mephendula, waphendula naye inkulumo yakhe eyajike futhi yababuhlungu kwabanye. So angisa-understand-ke mina ilapho le ngibuye ngingasa-understand. Uyathula ubekwa amagama, uyakhuluma ubekwa amagama, ukuthi kahle kahle kanti kuphi ngampela okumele ukwenzile mawuqondana nesimo esinje sokuthi kumele uyathukwa ngapha, uyathula, nangomunye ethi uyakukhulumela naye futhi uzongena enkingeni. Kahle kahle ikuphi ngempela ekusuke kumele ukwenze. Mina-ke ngokwami ngibona ukuthi yazi kuhle ukuzehlisa as long umuntu
ejumpa ebheka phezulu ekhuluma whatever engekho right yena afile ukuthi kumele ayikhulumile. Wena vele uzehlise nje. It's either uyathula or uyaphendula, but in a cool way. Ungamtshengisi, ungamusi yena lapha la afuna ukuya khona. Wena mujike umqondo wena umphendule ngendlela e-right. So-ke nalapho-ke la ngisho khona ukuthi uSthelo i-decision ayithatha yokuthi avele athule. Mina ngiyayincoma ukuthi waba right. Ngiyazi ukuthi abanye beni bahlali mhlambe ningaba nama-comment ukuthi hayi mhlambe kwakufanele athi, mhlambe kwakufanele athi. Nina nibona kanjani? Mhlambe mina indlela engibona ngayo leyo. Kodwa yena wavele wakhetha ukuyithulela. Nina-ke le ndaba niyibona kanjani ukuthi wenza kahle noma wayenza wrong? Ngokunjalo-ke bahlali, njengoba ngihlale ngisho-ke bahlali ukuthi ngiyanithanda futhi okungalinganiswe nalutho. Kodwa uSthelo into mina engizomyala ngayo, yabo nje bese ethe wathatha isinqumo sokuthi waphuma kulowa muzi, waphuma kulowa mndeni. Okusala uvela usawumama wabantwana bakhona, kodwa akaphume entweni yomfana. Mangithi akaphume entweni yomfana, akaphume entweni yokuchama. Ngoba leya nto kusasa izovuka ikothamira, izovuka ingasekho kuyena. So yena akaqhubeke nempilo, azisebenzele, enzele iy'ngane zakhe kusasa ukuthi zibe right. Njengoba athi yena wathola ithuba lokuthi-ke wafunda wakhona ukwenza izinto, akaqhubeke-ke manje angasabheka emuva. Akaqhubeke nje azimele ngempilo yakhe. Yileli thuba nami engithi ngiyalithatha lokuthi ngimbongele ukuthi ngoba uphume esaphila laphana emva kokuba esibonisa ukuthi ubehlukumezeka kanjani. Akaqhubeke-ke manje nempilo angasabheka emumva, enze izinto ezi-right. Into yomfana ayibeke eceleni. Yizo nami iyalo njengosisi omdala engathi ngiyazibeka-ke engibone ngathi zi-right. Into yomfana eceleni, iqhubeka nempilo. Noma uphinda uyithole into yomfana, uyithole ngendlela, kodwa wena ube uqhubeka nempilo. Yebo, ngiyabonga mina. Bahlali ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ningifollowe, nenze konke okuhle nje. Ngizoleke ngimdrophela amavidiyo njengenjwayelo, sibe zithupha zinyazi egwayini. Ngiyanithanda ule.